أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Watukufu tijaba nwada kanchashi jirhadi simbabiri benuliane nangarjolo haliman za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu arnikeza khairi haina wa khairi nasi, Mwenyezi Mungu amnikeza khairi haina wa shari nasi, Mwenyezi Mungu amrudishe shoka mwabenze insha Allah Ta'ala biidhnil karim. Shatanare le Zimbabwe hakelo kati mwambianu kaya wananyasi wanunura kaushindana ze voti wo wajua tena wapanga nangu wajuwao kakwa jahura shawo muhima hao watebalbala harmo yatina wazilaha emifano pia ngiyo ngarjoza barzeleze mweza hikima ngujuelewa utwanza elewe kana huelewa summun bukumun umyun fahum la yarji'un. Watukufu namjenga mfano mzima harumaye engazi jaikao liorjunda kama shele yao ola ministri kiki harongo amba ukaya ebale makandida ambao watende hawa ambao hundwa ngo dilonda kwa jakana ma ani owenji wa hao kwa jakana ma sasweti yanu abasainu waparo mamandateri wala kikika jamanabo amondo ni mwelezeni ilimwelewe kaya hunungazija ngasina anibakaya biro majanamani na mango minane 480 je biro de vote 480 bureaux de vote. Bahiko ezo tukufu zebro hizo pia hamadina mna mwambiani wae chera is azari asuman na Ibrahima mzee ndo akanema mandateri harime zebro hizo pia mtorenga mfano ngazijabasi sur 880 ay samahani sur 480 sur 480 bureaux de vote, hunungazi jabahi wae chera is azali asmani na Ibrahima mzee do kanema mandateri wa hao ye mndu ya wadunga habe hawenji banda woo yedo Burhani Hamidu habe hawandu 26 henye yabana tsoma kaya engebana kamat anko jira wafoti wako andi wafoti de mandateri bas yabunga monoka yabo deja wana sanu kwa jaji prepare mjaja bana na bandu minyanya ngamwa mondongo na zenye na fantaka batana jua wasa volume ngeme na directeur kwezi ndo handareleze ukaya ngamreje inambe akawa mutseha katisha rahima bahibiwa ngamreje bani mwambie ni wallahi alazim sur 480 bureaux de vote et candidat opposé avait hawandu enjie de Burhani Hamidu avait 26 mandataires sur 480 narambe imamandateri wangu wa voti haoche yabo muhibiwa kamdahibiwa dembabi yoranz ntuvumwa mala huinji amvumbu ngazijabas yabo sirelo korane siwanu wakaujwe kwa tsona mavoti
wakofanya sambla ilo atebalbala wamenye nsino akadonda rangalie ya bese hizo ni biro de vote za hambu basi amfikiri hata ekatwa menuka ya mkazi vile ihondo hake director de campagne wa Burhan Hamidu kawaja kama ndateri wanu ambao masasweri yemra jwele waje leo Daudu Hanifa amekaya hahibiwa mra jwele waje ani mruha jwele waje ani wawut ani womra mahindi yonamna lo jundu woralitaha yode jini baharia hatu ndakawaribandu dakaa wanondu wanu ngondate msajaja sakwaja jipanga wala mavoti waparwa ema jabu hao hindi karna ushinda wandoka karna watahe wala kikika jaman rabo ema kandida wala kwa jakana masasweli inambo mamandatwera basaino shahindi wajipanga kana rende ngadwemar hibiwa ngadwemar fanja amsomikano mfano ubasi amsomikano mfano ubasi ukaya ye rais banda Ibrahim banda president Zali bahi Burhan Hamidu ndia abehamanda tere 26 harma 480 bureau de vote henye wanuano twandar jusemu waribabu se warwani se basi haukahindi wala wao wapanga lebaya wapanga msajaja yule mana bosa shenda mwinyembara kamba hundu yamana msonja nira fete wa magharibi rahanu kwa jawaza za bureau de vote Burhan ya wala paipu samoroni ya mahashindi haukazini wapanga wajawate msajaja harumwensi hatu shagamla se defi mnduya balie yani mnduya jange kaashe mimi mamandateri wangu isabu fulani tazinu zisinyi wane madhamana walazimu akayazo sinyiwa timama de sesi yafikiri unu bavuni mwe kurubana ya roni so shahidi waparwa ye kandida la présidentielle ya be hawandu wenji yodo Burhan Hamidu habe 26 sur 480 ya wandu wanu wajua kama tabu hao wajua ani halafasa mutseha yode mana rohanje nelezewa ndondo ye kwelu wandu wanu wajipanga wende harma voti hawa kwa ufanya tabu hawajua mali sema siwa sinzuani timwali kwa jakana masasweli yotifoti ya zali hakaya waka voti kwa jajipanga kwa jakana wandu waone watundeze voti mfano halafaba sainu na rembezi hiba kwezi watukufu tayende ndongozoa eni mabani hangu haswa na nashe wangu waondo nwarongo zao na haina mnunjo fasire lanzo elewe wajojo urlapiza kama wanzao sha amrejero Amerika ya henye wanu siasa wanu atiru hadaye hakamru ajipa yani mramanga nzojara voti ya tushinda kana masasweri harmaze bureau de vote ya juhale mbahidiwa wamondarwani sarimanise nartomuzisa ya mbu voti waje ya bamba voti waje ya mahame voti waje ya itanda voti waje wandu wao banunga kamili kwa jeshi na mwambie ni zinatijawazimili kiujao akakoja kana ya masasweri wabecha zanungo hizo kwa jakana wallahi alazim kwa jakana yode mana watosu butoba kashe mimi amina zinatijeza mahame esersengwa zambao ngasileza hambu ngasileza ngojo ishaba kiwa na bakaya balaro nozuma kaufanya yenye eka kweli
ni wandu hao makandida wao mmono wandu famsa jamda zamkasimba semiono alafa sambe hafokali wala shardaza wala an yudi alama ya ndabo nokaya henye mashababi he mashababi na renge hadhari na difikirie litimani siwa he siasa batimambiani rangu juzi jana wandu apara nao le muhe daula msujua zairongo watao msujua ambao msujua zali ya wajibu shahenya litimani hakati mwambia nikaya voti zo pangwa maha na maha wandu wajua karndar mavoti wakari sansima wasiuha hata kwa tunda sansima ila na ila mungu namaze hazi za siasa yokodi elektorali konvokewa bana wenewa kandida kwa jajipanga hapa saini ngondo tarmabali bana warimanise ngarjulana ngarambula nao ze votin sazirelo azibiri hapa sangarjela na mabango ni ngarangalia nao mnazojoka na matwanzi hangale manyanya tijerimanisi wani wandu wa siasa bamu mlabioni wanu wajua wakopanga wajua kayako ali yode mana watutsa haima saswero ya beha wanu waporo mamandatera basainu abange tikaujana miyo wananyasa hasora sonurlo wazima ritise darwaze provocation narkemakini hakaya kabati kandida bana yashinda yakana mamandateri wa hahe sambe yabe hawenji elo Burhan Hamidu habe 26 26 ye sur 480 bureau ulona ushahidi wa 26 bureau basi yabo shini nako ani yabo tafsiri yabo dokojo ka karso kani waelo ka koso dar mweze voti shanga wenda wajua mbio hibiwa kartuji doner tema sasorwa bakar sarwa libe nartoa kijana mbere hiwa ngala wajula ko sahindu yule wana ko ngamparo wanama ni pare mashababi kartu kubadir hadalwa baba ni roli ya daula no hifadhi watike msajaja karonao umsiba mziri warhuna warema ya makatiano ya boizo nongoza kamili ikai opoza haya hamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yosote zambar koza shaye wewe opoza warumia shababi mkomori wamsisa honziani ya hundwani zila nongoza zika ujiri kajajiri opareni kajajiri msirini kajajiri shazi jiri dahal mwandu na zila zonsi pia ngamrejeni zambe zila wandu wala wapangwa ukanamwelewa armima la ya wanduanu mawauwe mafanja na mafanja na mkera baba na shukuru huwa matomatiti heni manda mujwe himaleo ngujweze kweli hajamba kaya balemdo la fu jihadi ukweli hafu jihadi akadhulumiwa ni opposition hakarama mishashi yo opposition mrumia embabiyo misaka mharau hamba banyu ngarambao siasa ngarambao zitino za jiri zerongo za jiri juzi jana emadhamana hao ni maopoza yaboka koliono siasa wandu aswime wanufanya discours wamakaya izorongora rumoto tuwala ngara aswimeo ni za jiri roawa itafsira mda siasa itafsira mda siasa shanga monao ngwajitoa ozo wakozalo monopitali kwa sirata mbasutia titi hakawa sawa wasindiha wakoza abange tandandrongo za utimizi ya mongoli mumsujini bolt kola mongoli rate na meka anamkara dibanu aswime nganyiho ngampara mabaya no furniture mabaya
halafu muso hija mwamekaa wanu ngamonao ya serikali ngo jumaura hitwa na kiradiri bausane al-aini bil-aini na wala batosha na bausane matoha mato dime hadime haina mda kubale dhamana yahe ya kubale ya responsibility yahe kopareni bakawandu watepare mndo wamenye magara serikali wanjeze biro za daula wazitamndo ya hifadhi stahimili hata wakati wakaonekwa amrukaya na mwendema njenu malaho yahe emadhamana watoze amri zila wala dema adua huwa mashabi ya Komor wala dema adua hensinu hakawandu wala warengeze famiza hao wazitsaza wakansi warumo shabi wasawa wareni mwezimu jala kaya hawa sainu si mashababi ngardo fikiri releo upeu ohondo siasa hensinu dosuru mraka ina paren ina menyola ina fanja ya sarahija wajivure watawe wambetsindao kwezi abonge ndakanda nikemle bana sasa jana ndiye mabani hangu na mbiona shi wangu ukayamrati hadalo hisi ya Komori wananyasira kaushindana nao wakalkuile et ça c'est la vérité ngabo mzima amemtangaza jukaya bomze atatokosta mila tazanatimiz banu yende nzoni mahakume yende mwali mahakume rejela bukarda siasa il faut badile sharia shinu ngar azalina sihe badile sharia rume batu runde bahati watu sirume henye no bala wo ko hada wa Komori ukare wala dans 2 ans ngwa joko orentezi ko hada wa Komori donc ele bali no pia yinu ngwa to calculer ma haya ezi joko orejenga zija wawaza 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Aibo! Ya bunge na unzwani. Yena unzwani abu basi kotsima kuber vumwe. Ardende mwadiri vumwe abu bahiri tsaru arme siasa. Ai. Ndele ba loba nu basi. Shabu wa Komori wanayasingwa juwawo. Ngamumlabioni ikabalo mzima ojo parono seni na nabe ku okur supreme makaindana pia ya mabaleze peveza ho uja jo kanisu kabati haukangas jaranzi sombani banu kangas jaranzi sur 480 bureaux de vote wae chemuni baraka habe 20 ai samahani Hamidu Burhani habe 26 mandateri wahi wadungagwa kama shashi hatanga watsube hata ya shinda timize nombro yo rais Azali na gouverneur wa Ibrahim Hamze yani president Azali na gouverneur wa ima mandateri wa timu Roma Sonsi pia awamonoka vote dinsibatizi ntimtezo abonge ambo Mwenyezi Mungu ki amani reje kama benze ambo Mwenyezi Mungu ya wandu wakawasubiri warumeze ba'alla ngwado katawa sajifikirie wajuzise kam jeshi atambaka leo akamruja himi vanu tishindi akam malaf ani mru hao ni sedaji shakwa tina hata au mlabioni kwa tina hata ushahidi akakuwa jakana matasweri wanaambao mama natera basa kwezi watukufu tawanto ndo kamle karfa rongwa haku na minga mshukurio wandu ikaonga wajumo urere aze message za mafreshiano sinabu kada butezi birindo hauri hundu shade mbwana ino henamna raisingara henamna railewa wandu siasa wanu henamna rawabenua henamna tadrongoza wasuli henamna razama dontpia abonge ngamwa besho marhaba no Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu arikum rimle na maisha mema kama benze Mwenyezi Mungu ajalie haina wandu roho jema nasi Mwenyezi Mungu abarikie neema zinji na khair zinji haina mdu urire mu kisiasa yu haki haina urire mu kisiasa yu haki shemdurire mu haupeu na inudia na rohombi roho Mwenyezi Mungu umrenge haupeu na uziro kama benze. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خير.